1916 хыллаққа Горный районun райисполкомун быхарытынан 4 квартирала холорор жиени бихан местелағы жағыла саат оңырортуғынан жағыла тақсыбыда. Онтон нүңі сылғыр сәтінейтін солнышқа жағыла саат отчотой типовой программанан оғылорун учалы тылынан итиге үлетін сағалауыда. Онтон ыла солнышқа 10 саат үлетін сағалыр. Бастықы хеведисейінен Попова Людмила Прокопьевна лелир, кені боллағына педагогической үлебетерәне бейі кейін тұттар хеведисей бет, кені барыта опсая 11 сыл үлелі беті. Боллағына бұл детсат ағылдырдығар ұлықыныр оллақ жекерген Поповтары ақына барымы. Екінай қына тебігі, оны кені кәркіне Людмила Прокопьевна. Бастықын хеведисейіне Людмила Прокопьевна үлелі Николай Игнатьевич куда прогрессивный руководитель кальпетабыта болды биһи будет цапыт суак болды деген ханыбын. Тоғаде. Урукуби дорожный эксплуатационный участок эстан қалдан дұрсу ден территорияларында. Ол дұрсуға калан боллана ите улахан екі қорады калда сол тутугар ол кине начальнигна калдады. Ол кальпетер биле кине кергене Людмила Прокопьевна бу миннеке хеведисейди жибит Кихи калистат это кергене каттабатта. Онук мандук лахан сторекалар кетти эпсөгүлөбөт тох опыттах тохтары үлеттер биргаллар мандук сторекаларга. Көрбөкөттө лахан бөхөлөп тотулду бетеди турсуге. Амбастан жабо хайстваны терилте баргын сотуга будет сат тутуга комдастыты мен онук хуатаны бу история хапта будет это бихус история. Кини бейтен бархаттан оран тахара терилте bu переструя tutar bata bu buza. Onu bana tu kokunyan tutar bata diye. Jahıl saat nedelege edgitçi 5 gün konukta hüleliyle. Oğulları terapittere subotaga ılallara. Ağuhon 3 sıltan ağuhon 6 hılgıdılı ülebidim. Min bastan min spesializasyam atım bolan nочной нянинен килбидим. Онтон заочно хайныгар тоттар самын япудваны бүтербитим, онна сразу воспитательнан Людмила Прокопьевна, заведующая воспитательнан, анан мин старшая подготовка группага воспитательлабдым. Үлебитин сақылығы бұтығар бары әпедерген кіргіттар етебет. Үліға тоқтақ, түк, күргөмнәқтік, бары тәңе сылжар етебет. Үлебин нянкелинен сағалабдым, онтон сестра воспитательлабдым. Себет Людмила Прокопьевна Попова наха үчүгей элеккей эте, билбетпитин үйретен, сүбелен береді. Дисапар 10 сыл үлеләбдім, 1917 аллаққа садан дисака идәтчинен ананан барбыдым. Birten hettetiyar diyeri hasta oğulor 2 bölük qaraqsan sılcıbıttıra. Manna dırsu, tusım, elektrostansiya kurduk, oçotağı böden tilitelerge Sovetskiy Soyuz aras monluklardan kelbit spesialistler oğulorun tenge oluqta oğulor bir jekergen kurduk, onyon körülen, üörenen sılcıbıttıra. 6 sıl ammağa itəçindən детсак үлелən barın, doyduvar tönнен kelbit ber, солнышко детсак itəçindən anabıttırı. Уже тюрден 5 сыл ахақ субеде битти. Детсат саңарылдан круглосуточный режимынан үлеләнеререте эбидете, оғылар паденниктан келен бараннар субботаға делиллер ете. Коллектив пытыгар Россия рас регионнарыттан уча кіргіттір үлелілері. Мен Хабаровскай күйін күтті бір үлеләбетім, Светлана Юрьевна ден күстін. Завхоз бұд, повар бұд, медик бүт бары нуча кіргіттер етілер. Группа бар әме ара сомық оғылары сидяллары, нуча оғылары әлбәқтері, немес, испанец да оғылары баллары. Мы очень помним приятные годы детства наших детей Тани, Сережи, 80-е, 90-е, моего внука Тимура в 2000-е годы, которые получили первые азы воспитания в вашем детском саду. Детсад «Солнышко» уже у меня, который 3-й дети ходят. Ага, они очень хорошие. Детсад, воспитатели хорошие, коллеги хорошие. Но мне понравилось. Мы в Бердикстяхе в 2010 году приехали работать.
Дети, у меня дети 3 языка знают. Русский, якутский и киргизский. Поздравляем коллектив детского садика с 45-летним юбилеем. На протяжении многих лет наша семья связана с вашим коллективом, так как через ваши добрые руки прошло не одно поколение наших детей. Желаем вам дальнейшего развития и роста в работе, взаимопонимания и любви к нашим детям, семейного благополучия и крепкого здоровья. Благодарны коллективу за вклад в развитие и росте наших детей. Угуян коллективигер Хабаровской крайтан Светлана Толстова. Завкогнан Волгоградтан Нина Лобес. Поварнан Алтай крайтан Галина Кравчук. Иркутскайтан Татьяна Леготина. Подмосковьяттан Галина Булычева үлелән аспыттыра. 1900 сыллаққа школаны битерен баран школа производства вуз тен бачымынан горный совхоз мытақ отделениетігер үлебін өниксізінен сағалдығын. Оны 2 жыл үлелән барамын Комсомольск на Амуре ден государственный пединститутка үйрәққа кейребін. Үйрәқпін битерен мытақ колокольчик десатығыр методины ананан үлелебін. Онтан ыл болан баран бидестяха көһөн киребин. Онтан ыла 1992 жыллақтан солнышка десака үлебин сағалыбын. Быйыл үлелебитим 30 жыл болды. Тёрдон 5 жыл устата Угуян улус республика оны тахынан дойду тахымна харас конкурстарга, күрәктәһиләргә, сетихиләхте кыттан, сыралах үлеләре сыналанан кәллә. Осколы кенттен Бугуянга үлелән кына танныммыт, оғы ититигер олоқторын анабыт итәтчі педагог кыргыттар улуска ағыяға суықтар. Мен Солнышка детсадка 1996 ұлтын үлелі кирбітім. Үлелі сылжан кәтәқтен өрінен баспытатыл идетін ұлбытым. Үлеләбіт сыллар бар таланнақ үлелергер бәрінейләқ әлбәқ жоны кытары алтыған үлеләйтім. Оянмытығар арас әлбәқ омук оғылар жаллар. Арас конкурстарға кыттан сетихибит әлбәқ. 2-1 сыллаққа солнышкалар Угуян үлетер тухайлыбыт радуга программа бірайегін білсәндер, үлелерін бұл программаннан ұйталар. Маныға өрсілларға үлеләбіт оғы үйрәқті әхінігер ититигер кырата соққылаттақ, бай опыттақ үрді категориялақ хидәтчілер үләне сүрінүлер. Солнышка Угуянга мен 1995 сылттаныла старший разновозрастной группаға основной итәтчінен сағалабыты. Бұл сылларттан меха наставнигінен Екатерина Александровна Лукина әті. Кені білігін дағаны бейеқа сүбе ама болан бейілі үлебітігер күз көме болар. Мен сүрбе 5 сылы бұға бұл группаға, бұл детсадқа үлеләмін олақ білі әпекке дылы бәйім 2 жем күрдік сананабын. Вера Ильинична, Александр Белордович курдук, үрдүк тахымнақ, таланнақ, музыкальный руководителер кытта, үлеләбіп биттен, алтыс бұппыттан хакен туттабын. Онны бұл ұрқы сылларға биргүлеләбіт, бириделәқ, Елена Тимофеевна, онна Екатерина Винокуровна, нар саныбын. Мен Солнышка Угуянга 2-4 сыллақа итәчінен Караки бөлөқа ананан кирбитим. Бәйем Угуянмар профсоюз председателінен үлелейбін, коллектив бар 19 үләттәқпін. Бихеги Угуян арас профсоюз ұтар күрәқтәрігер активнайды кыттабыд. Арас благотворительный акцияларға өрі кыттан ехебіт ол күрдік бағартан мессеға ләбіттерге, әлбәқ оғылақ төрөппүттерге, осколаға барар оғылардық үләттер бітігер, выпускниктар бытыгар, онна бәйебит ветеран үләттер бітер күрутун көмілхәбіт. Итәчілерген Аллах улустағы конкурска сайдан қотун 2-14 көйілаға бол бұтым. Бәддестәқ нәхелеген чағалтатын воспитатель года 2-14 номинациятығар тіксібетім. Билен турар Угуян үлетін түміге кені сетихиля болула апыт үйерінәтчілері, олыққа соларын болбыт үтчаттара. Үксін оғы сетихиля болыргар осколы олық урар дейін өйді білбіхеға еңен сылжар. Чақчыта да онну көрәри оғы сәтті сағығар дейі, олыққан адылақ бастықы білілергер Угуян әркендергер сылжан үйерінер. Улахан жоннуун алтыхан оғылордуун бодорухан оскола боругун атылдыр. Мен бұл Солнышка детсадка дополнительное образование педагогынан 2019 сыллаха бітім. Старший на подготовительная группа оларын хавамман уруги кружогар жарктыгын. Кружок пытата радуга красок ден.
Беги кружок пут сөрүн ратата диен традиционный эротехниканан руйдаһын булбакка, нетрадиционный техниканан туганан руйдаһын болар. Жарыктыр оларым арас конкурстарга, викториналарга катталар. Улуснайда боллун, детстат технега боллун, республиканской, всероссийской, международный тахымнах конкурстарга каттандар. Оғылар сетихилері үгіз. Ухуян коллективе үлелерин туқары, олыққа саңа сонун сүйрәнлері киллерге мәлчі жылуғар. Ол күрдік детсат естенелергер толкуйдамыт арас проекттар, улус тахымға тақсанлар жон бихире білін ылбытта түгендері бағалар. Ол күрдік музыка асылаячы Александр Вилордович Гаврилев музыка для всех проекта терегаран. Осколы ненеға саста оғылырға карапузики ыры күреген қасты сылыстата кен далағын нақтық ыппыда. Білейін кенебетін салғачынан Надежда Брыжакина болар. Я работаю с 2019 года. Коллектив очень хорошо меня принял здесь. Добродушные, очень-очень сильно помогают мне во всех делах. Любой помощи, очень-очень активные. Я являюсь выпускницей этого детского сада, поэтому многих знаю с самого-самого детства. И они приходят всегда на помощь. Новые идеи для нас это вообще не проблема, все очень легки на подъем. Очень-очень хорошо, активно очень участвуют в нашей жизни. Если какие-то конкурсы, где-то мероприятия, всегда приходят на помощь. Я пришел работать в детский сад «Солнышко» в 2008 году и проработал в этом садике 11 лет. И я хочу сказать, что благодаря детскому саду «Солнышко» я приобрел свою будущую профессию, так как я до этого работал в различных оркестрах, в качестве артиста оркестра, преподавал в различных детских школах искусств. И в 2008 году я по приглашению Марьяны Егоровны я пришел в детский сад «Солнышко» музыкальным руководителем. И вот до сегодняшнего дня я работаю музыкальным руководителем, и теперь я сейчас работаю в детском саду «Парус» города Якутска. Мастатула дисат бастака биеге өссө аспыт үйе хетте онысыларын ортота тутулубута. Ол күрдік төһөдө эрге жиягылләтелдер, биреметгер сөптө агармиеннер барандар көлü истии күйінен дитсат бачаңа диери туран келле. Билигин оғылар кейнер төрөппүттері ухуян лөһеттері саңа дитсат тутуутун сәмәр күйтелдер. Аңардасты күйтен әрі олар бокка кыйық барынан бары биектерин ирдевилге петтир кына оңостоллар. Күрүйөні қаханы саңардалар. Ол күрдік хукняларгар благоустройство хиллер биттер, қачылнайдарын оғынлар пыттар. Оны теңе мебелдері саңардыға оға ойнюрдарын ылыға болғамта ураллар. Солнышқы сәлейіне хигар төһөдө жоғыз дистат болар салттаға спорка сетихилемититі әчілері ағаяға суықтар. Ол күрдік андойду спортивный күрәктергер сетихиленен республика оны ахан Россия атын дораннақтық аттапыт спортсменлер Кристина Устинова Тимофеева, Артур Ложников, Татьяна Нахова, Родион Сидоров болалар. Он теңе телевидение туйгуна Айталина Санникованы улуска билбәт кихи суық. Онна ухуян самай тумус туттар кихиде. Улус бахылга Никита Андреев. Бу аттамыт жон оғы састарын бир кәрі кәмнерін солнышқы дисадығытта сібәстейлер. Білігін сыластық ақталлар. Оғы сағам аспыт дисадын юбилейді актөрден 5 сағынан ағырдылевін. Бағарауын улахан сайдыны, үлағатер сетихini, күрачанларға өлбіқ билini, сыла сағалығы, күйіс уақыттына сайдыны. Жалақ болын. Грамматикаға, саңарарға, нучалы, сахалы хаңарарға беге өремеппет. Ол күндік болана нуча, арасымық оғыларын кітті білге хаджабыппыт. Онан хайстендік мен саныбын беге етәтчі бітін Екатерина Лукинаны, беге бұл воспитатыл көмілі білген опыттақ, бұл өрхыларға ме оғы ететігілі бет Полина Михайловнаны. Иннеке хылларға бұл ұхияңы етілі бет выпускниктар, Эгене барагытын бу үрүләк түгеннән горнылуһун жалтатын туз бәмапыттан агырдалибин. Мин кемигереме бу детсадка итилләчте бахытнан хыджан турдакпын. Ол кемге пандемика аглам бараннар пятница кеһә улар балыгыны бар ите.
Онутон үлели төрүпүтерге олус табыгастах курдук. Бихи булланото оглорго эгер дибикалы бир кем оглорго тетеңе утуян туран ахан сен дибикалы бередек курдук болан тахан эредебит. Билден турар солнышка уяна материально-техническая базата олус эргерде бу манна бихиги опсай сүбеннен солнышка лонха кескиле оннорничок детсаттар оннуларгар деби курдук саңа тас детсат тутарга үленегите сыжабыт. Уян коллективин илле гайла гете тураттан бу бирине уста сырыттакка тута билдерете. Ол курдук үлехиттер бейек кардыгар идетиттен дуохунахыттан саахыттан тутулга суох убастабыллах сыхыннарынан өйдөһөк соллорунан көрдөккө чакчы бир санаандан салайтыран сылжар жие керген курдуктар. Ол дехин бутелиттега үлехиттер касты эмете сыл карыста калбарибакка беринилиахтик үлелийлер. Тогон тө сылтан үлелибин. Младший воспитатель үлелибин. Барларын детсад көрдөн 5 жылынан агаддалибин, коллегалар буйун битерәннәри, барларга здоровьяны. Өссө да сайда тәдәри дурдуннар. Мен оттон кастеляншам просехаден то пятницага китдәктәңәс ытабын. Онтон пандемика кәлбитем растаңас кәлбит болар, бу растаңас кәлбитем мандык бир нардыбын. Бартында быспыгы гаругамын. Онтон кергәтигә түкемеләһебен оформлениягә таңас төктүбен. Надо было тегебин. Мен 2015 жылдагы бу солнышка детсакка младший воспитательнен эликит битим. Я битим уже намна хетталы болду. Коллективим чабады көрсөттүрө. Коллектив болок биятебе тунан семья курдук. Хебедисем айгайс сымнагас нар сүбөмө берер. Итеччи көмөлөһөчүтүнөн 1990 жылдактын элелибин. Группага хүббе хетте хүббагыс Ога хыджачы группаттан агая огону талан сахалы остолон ютугар белемнибин кабылыкка, тырынкага, камыскага. Итәчилер оғы саадын үлетін көстө страйдыра оғылары кытары быхатчы алтыхачылара бит болақтарына. Көстүбәкі сылжан оғылар тустарыгар сырала үләні толору ачулар тәлілтаға ағияға суықтар. Ол күрдік үнюкка оғын кығындағы дойдуға ұхуяны сылағынан үс оғыттаачы күйінен солбуған қачыялар. Оғы тәлілтетігер поварны үледер білін кемге үрдігі петнес болара сарбақтанмат. Бүлені Мария Варламова, оны Василий Полятинскай, қара хасырдаттан илилер. Кейлер бұхарбыт сылас мендеге састырын ахан кырачарынар улаталар. Күнәға мен югут первое, второе, мен второй, онна тоқчақа третей болайы. Хасырдаға ағилер, үйтәқчай, қалеп с маслом, сыром, бейкілдік онна әвекке мендері барар, второй, третей, онна полдникка мушной тирер. Мощной бараут, мощной будем бартын бәбит аңраут. Он шылтан үлелибит. Ол иннене болмана каптен автошколатыгар гаража питания повардабыт меме. Сүбәһәттә хылы дәләт монна. Онан болмана җаутта такахыл бу повар идетен баһлатым ди кахып. Онна чеба наһа чөй коллективка тибешти манна. Кырас астан чөл тургу көрден улатыга хас бидде хуян ураты болқымтаны урар. Мандыға анал деләг жон оғылар туруктарын местетигер кәтииллер көрөллөр. Мен сельская школа республиканской ярмаркага кыттыбытым. Онна остров здоровья ден проектынан кыттамын гран-при кахайката болан болбутум. Онна болағына бир улахан сетихим болар улустагы старшая медсестра күрәккә кыттамын. Үш бастакы номинация кирсен олус верен тураддакпыт. Жордон 5 сыл устатүлі ләбит ухуян олығын, стетихилерін туғынан ағаяқ минутехер толыры кәпси оқсыр білден тұрар кылыбат. Оларын ухуянға үйері көтөкәлер оғылар қарақтарын көрдөкқа, төрөпүттер мақтал тылларын хиттәққа, үйен арттан арыйда кылгас кәмілі ләбит солнышқа оғы саада кәнчәрі чаты ийтен тахарырға, жоғын кылатын келдерер. Солнышкалар сырдык сардаңалара, сыла сыжайдыра, өссө да кәнәға сычаты сырдыкка сирди тұруа дейін бағасын аутын әті қалаут.